Volksgenoot, het jy geweet ons bly in Lanaland? Nou, hoe weet ek dit? Wanneer een oorlogsmisdadiger 'n ander oorlogsmisdadiger nomineer vir die Nobelprys van Vrede, dan weet jy ons bly absoluut in Lanaland. Reg. So in hierdie laaste week of wat, sien ons dat Bibi Netanyahu, daar is 'n arrestasiebevel uit vir Old Bibi, vir oorlogsmisdade, deur die International Criminal Court. Ou Bibi het vir Trump genomineer, hy het 'n brief geskryf aan die Nobelprys raad en gesê, hy nomineer ou Trump vir 'n Nobelprys. Nobelprys vir wat? Jy sien, miskien rook ou Bibi gras, ek weet nie. Maar, hoe is dit moontlik dat een oorlogsmisdadiger, ek meen as 'n arrestasiebevel uit vir die ou, 'n ander ou, die groot Amerikaanse leier, wat ook 'n oorlogsmisdadiger is, want hy pleeg oorlogsmisdade, en meeste van ons weet nie altyd wat dit is nie, maar as jy 'n land bom, terwyl jy in onderhandelinge met daardie land is dit 'n erkende oorlogsmisdaad. En Trump het dit gedoen met die Russe, en Trump het dit gedoen met Iran. Hy's 'n erkende oorlogsmisdadiger. Naas die feit dat Trump nog steeds wapens en bomme en whatever voorsien aan Netanyahu, en ons weet daar's Amerikaanse soldate, dit lyk vir my soos kontrakwerkers, so dit is eintlik soldiers of fortune, maar is Amerikaanse soldate, wat onder die dekmantel werk van die IDF, in die Joodse staat, wat in Gaza op die publiek skiet. So, nou moet ons mooi verstaan, Trump is 'n oorlogsmisdadiger, reg? Hy's openlik 'n leenaar en 'n bedrieër, sy woord is niks werd nie, minder as enige papier, minder as dit, reg? Nou, Netanyahu weet ons is 'n oorlogsmisdadiger, want ons weet wat doen hy daar in Gaza. Die feit is mens bomme gooi op hospitale, op skole, op kerke, as jy moskees, as jy Christene bom in Syrië, dis wat hy gedoen het, of in Libië, in Libanon, jy's 'n oorlogsmisdadiger. Die man is 'n oorlogsmisdadiger, hy's 'n erkende oorlogsmisdadiger. Maar nou is daar nog verwikkelinge wat baie interessant is, maar voordat ons aangaan, wil ek julle nou iets verduidelik. En dit wys jou, hoekom 'n mens sê, dat die VSA is besig met totale bedrogspel. Op 18 Maart 2023 gaan die VSA en oefen druk uit op die ICC, International Criminal Court, om 'n arrestasiebevel uit te stuur vir Putin, omdat daar kinders geskuif is. Putin het 'n aantal kinders, weeskinders wat daar was in Donetsk en Luhansk, het hy geskuif na Rusland toe. En om vir daardie rede het die International Criminal Court vir hom 'n arrestasiebevel uitgegee. Nou ek wil dit vir julle lees hierso. President Biden said that while the court also held no sway in the US, the issuing of this warrant makes a very strong point. He clearly committed war crimes. His administration had earlier formally determined that Russia had committed war crimes during the conflict in Ukraine, with Vice President Kamala Harris saying in February that those involved would be held to account. En toe het hulle, the United Nations also released a report earlier this week that found Moscow's forced removal of Ukrainian children to areas under its control amounted to a war crime. Dit is wat die VSA gesê het in Maart maand 2023. Reg. En toe Suid-Afrika nou 'n saak maak, al is dit namens Iran, al het Iran dit betaal, die saak is regmatig, dit is binne die reg van internasionale reg. Toe hulle nou 'n saak maak teen die Joodse staat, dis die Jode se bekke nou dik, jy sien. Dit was nou die laaste strooi wat die Jode en die ANC se baie sterk bondgenootskap wat oor dekades kom, gebreek het. Dit het nou heeltemal, toe is hulle nou suur vir mekaar. Nou ja, nou daai saak wat die Suid-Afrika gemaak het by die ICC, daai saak het deurgegaan en hy's besig om te snowball. In so 'n mate
dat die wêreld is besig om al hoe meer te praat vir die ICC en gesê, maar dis tyd dat daar van ou Netanyahu ontslaag geraak kan word. Hierdie ou kan nie maak soos hy wil nie. Hy kan nie Iran aanval en maak soos hy wil nie. Dis 'n oorlogsmisdaad. Hy kan nie Libanon bly aanval terwyl daar 'n wapenstilstand is nie. Een wat hy gesê het, hulle het ooreengekom op 'n wapenstilstand, hulle bly Libanon bom. Kan nie dit doen nie. Kan nie Gaza bly bom nie. Kan nie die kos weerhou van daardie oorlogsvlugtelinge nie. Hy doen dit. Daar's babas wat doodgaan van die honger. Elke dag, hulle praat van 40 kinders per dag sterf in Gaza as gevolg van die honger. So, Bibi Netanyahu is gelykstaande aan Satan se boetie. Maar nou ja, mens verwag dit van die Jode. Mens verwag dit net nie van Trump nie, né? Mens het gedink hy is beter. Maar nou ja, maar nou het die ding natuurlik vererger. En daar's 'n berig in die Franse koerant Le Monde. US warns ICC member states to drop proceedings against Israel. Reg. Washington has threatened the International Criminal Court with further reprisals if it maintains arrest warrants against Benjamin Netanyahu and former Israel Defense Minister Yoav Gallant. The US has already imposed sanctions on 5 judges and prosecutors. Nou ja, luister mooi. Daar's gesê, the warning was direct, blunt and left no room for doubt. We expect all ICC actions against the United States and our ally Israel, that is, all investigations and all arrest warrants to be terminated, says Reed Rubenstein. Hy's natuurlik ook 'n Jood, legal advisor of the US State Department, before delegates of 125 member states of the International Criminal Court on Tuesday, July the 8th, at a meeting at the United Nations headquarters in New York. So luister mooi. So die VSA, on behalf van die Joodse staat, want jy sien dit raak nou warm vir ou Netanyahu en sy maatjies, hulle moet nou namens die Joodse staat begin druk uitoefen op die International Criminal Court om die saak te laat val. Jy sien, nou wat noem ons dit? Dis afpersery, dis blackmailing, dit is bully, dis terrorisme. En dit is hoekom ek gaan bly maak, hierdie is my tweede video en ek gaan bly praat oor die Jode en hulle terreurdade, hulle war crimes, en oor die VSA en Trump en sy war crimes. Nou sê ek vir julle vandag, ek gaan vir julle 'n video wys, dat julle kan sien hoe lyk dit in Gaza. Nou luister mooi. En ek wil vir jou sê, as jy die Jode ondersteun, as jy maar net so 'n groot psigopaat soos ou Bibi. Want dit wat hy doen met daai mense, sal ek nie eens met my honde of my diere of iemand anders se honde, diere of kinders doen nie. Maak nie saak of dit my grootste vyand is nie. Mens doen dit nie. Reg, daar's perke aan menslike gedrag. Maar ou Bibi het geen menslike gedrag nie. So die vraag is, hoekom nie? En my persoonlike opinie is maar omdat hulle sterk Nephilim saadlyn het. Hoe dit ook al sê, ek gaan vir jou video hierby plaas. My persoonlike opinie is, ou Trump sal bykom wanneer daar 'n persoonlike aanslag op sy lewe kom, iewers in die toekoms, in so 'n mate dat hy ernstig moet gaan dink oor sy doen en late. Want dit wat hy doen, en dit wat gebeur, dit wat hy sê, en dit wat gebeur, die goed hou verband. Mens kan nie dinge doen, en op die ou einde by dit jou nie. Verstaan jy? So, wat ek sien, die Withuis het nou die dag goed opgesit, missile launchers en so aan, want hulle vrees 'n aanval. En is logies, hulle sal 'n aanval vrees, vir al die gemors wat die Trump-administrasie deesdae aanvang in die Midde-Ooste en in Rusland. Dis 'n skande, man. Maar kyk 'n bietjie hierdie video. Hiroshima. That's what I'm saying. Hiroshima. These are the words of an Israeli soldier describing the extensive destruction Israeli forces have wrought in Palestine's Gaza. The statement appeared in a 39-page report published on April 7 by Breaking the Silence, an anti-occupation group founded in 2004 by Israeli veterans. The report compiles testimonies from Israeli soldiers since October 2023, detailing the army's widespread and systematic destruction. According to the testimonies,
soldiers were ordered to annihilate everything within a designated perimeter, regardless of whether the targets were residential neighborhoods, public buildings, educational institutions, mosques, or cemeteries. A first sergeant in the Combat Engineering Corps who served in northern Gaza in November 2023 reported that we take down houses, knock them down so there's absolutely nothing left, a pile of rubble. We did it. Every day, except if you run out of explosives. He added platoons could demolish 40 to 50 houses per week, adding that it was a matter of half an hour per house. A non-commissioned officer from the Armored Corps told Breaking the Silence that there is no civilian population. There are terrorists. All of them. There are no innocents. He also detailed the destruction. The Bear, the D9, armed bulldozer, drives and mows down everything in its path. Essentially everything gets mowed down. Everything. When asked what that included, he replied, everything is everything. Everything that's built. He described the result as Hiroshima. That's what I'm saying. Hiroshima. According to a reserve artillery officer, there is no system of accountability in general. Anyone who crosses a certain line, which we have defined, is considered a threat and is sentenced to death. The indiscriminate killings and mass destruction were carried out as part of Israel's new military strategy to establish a buffer zone, a term Israeli troops refer to as the perimeter. It stretches from Gaza's northern coast to its southern border with Egypt. It lies entirely within Gaza, beyond Israel's internationally recognized borders. According to Breaking the Silence, it has expanded from the previous 300-meter zone to a newer range of 800 to 1,500 meters, impacting about 55 to 58 square kilometers, or 16% of Gaza's land, including 35% of its agricultural terrain. Israel relaunched its deadly assault on Gaza on March 18, breaking the ceasefire it had in place with Hamas. Since then, Israeli forces have killed at least 1,400 Palestinians and injured over 3,600 others.